No, Kafu Jésus Christ, Amen. Salut la famille, j'espère que tout le monde se porte très bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous montrer une vidéo qui circule sur la toile ici au Nigeria. Vous aussi regardez la vidéo et après, on va parler là-dessus. No let anybody want you. Whiskey big part Jesus Christ. Show Jesus Christ will take on earth. What he do? Now let's see he die. You know die for poverty. Why no declare poverty? Why no die for poverty? Ce que le petit monsieur était en train de dire, c'est que pour lui, Wizkid est plus grand que Jésus-Christ. Wizkid, vous connaissez Wizkid l'artiste, non? Qu'il est plus grand que Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Seigneur. Il disait aussi que bon, c'est Wizkid qui donne de la joie, que quand Jésus-Christ était venu, il a seulement donné sa vie pour nos péchés. Et qu'en est-il de la joie de ceci et de cela? Ok. Et reconnaître maintenant Jésus soit son adé, mais à part le fait que je dirais que peut-être qu'il a pris quelques substances, donc il y avait des dérangements, il y avait des dégamements, donc peut-être que bon, comparaison que le wade, critère qu'a dit le wedo. Bon, même Senyake, Wizkid qui est Nigeria, et Haditoa, Wizkid l'inconnaît Jésus Christ. Wizkid l'inconnaît Jésus Christ. Bon, Wizkid nana et Dijo, Kudo Nuoto, bon, il a bien c'est libéral. Critère quand il veut juger Wizkid Kudo, Yesu Allo. Parce que, quand on parle du star ou bien de la superstar, Jésus-Christ humain est est la plus grande superstar du monde. Yesu avec Betoa, Yesu qui va y avoir avec Betoa, bon, mais dans cette divinité d'Arak par laissons de côté sa divinité d'abord. Yesu avec Betoa, mon frère, oh Jésus est sur les dipos, oh Jésus est sur la Nigbadi, oh Jésus est sur la Nigbate, oh Jésus est sur les coups des champs. Donc, on a une popularité, bon, il y a que bon, maintenant Yesu l'inconnaît Wizkid. Bon, mi 90 mais tamio à escendre à l'oqueto, mi comprendre. Bon, mi d'assez les côtés, on a envie d'entendre le Christ mais un homme surprend neno, on kuna le monde dans domna neno qui pop vidéo, c'est parce que mounya bena agbeto et jolé agbeto mais ho to. Amegbeto jolé amegbeto mais et dijinto. Yeti amegbeto to le jagbaba be ya no edoko sinu. Ya onu ke dro ya gbo onu ke dro ya. Ya were ki kebe dro ya anu agbere ki kebe dro ya. Wa nya kola bien se are no ville on le Christ mais est-ce que elle est domia dia? Mine tunya depena na mia no no. Est-ce que mia to mia no mia do kwesinu mim le po ma ogbo ma o ma guider mia ma gbeware est-ce que elle est domia dia? Seulement que benobe santane ale po dieu c'est parce que benobe elle est pas ameo, elle est pas popularité, elle est pas mo le va le subo ya mo le pledo. Quand que mi so be santa la te na mia to mia benu ke be le fien be tro so le don clan ami. Non vi l'entend le Christ mais mi abala me vide ani mi po Yohanes pe abala ta eton, ele me we aden so ere we andre dia. Mi akpon ke ne Bible agbon le funda. Bible le gbon na ben ko e bena. Ela bena maulu akekea ale gbegbebe. Ocho eyanto via de ka holana. Be amesia mesi aho eji sela na gatro o ke bon wa po agbemavo nemi tipo jere leleme we andreja mi apon ke be gbona he we andra ben ko ebe ma u me do via doda be wa va drop onu hehia me o ke bon wa de hehia me to eji a petola pe nyae kafu ejena o Kristo. Nous venons entendre le Christ mais et nous avons vu que Ndibena miato de vie à quelques blancs Wizkid kude Yesu be nyale gbo mena Yesu lo Wizkid mi ale Yesu len konne Wizkid mi ne mia pelek be nyi ben ko ta do jiru kantin to e ma udon via Yesu Kristo roda hiamedo. Nous venons entendre le Christ mais et ta do jiru kentiye ma udon Yesu roda hiamedo a eye Yohanes pa baleta et ton lemwe a den ale glonami benanko bena Yesu baba de hiame e yamina bio se bena nka Yesu jaba de hiame na lun kanti Yesu do la ba de hiame no
et nous on met tomber les cailles les balles de vie à mea ya me la chite quoi la bobena amegbeto elle ne connaît divinité amegbeto elle ne connaît bobon amegbeto elle qui a mea elle ne connaît amegidiso jipova no vino dans le Christo me e mi do la pla nu subo ne mi la pla nu subo mi a tro de kaka ngodu me ake ne mi bo mo se be agbale banto e tagban le me bla me vo adia me a e pompo so de keke ne ma wo amegbeto do o go benko nu kantie ma wo amegbeto do biblia go benko ebe ma wo go bena azola mi na mia o ame de miabe nono benu ne ba pache ne egbe me be lao aho me be lao e la vitikiri kudo ga kudo nu patake ke la ni banjia a check papa tado jiru kentie maudo amegbeto do ji menko ne ba pache la ni banji eye mau na amegbeto a chewacha nya te gbe me na be agbeto mi le pe a nyawe ni amegbeto nyawe ni agbe abeto la ni banji miawo amegbeto ko le kwa miawo pache la ni banji gake vare le amegbeto ba check papa ma ka amegbeto le pache kaka ba do afide ade enu ke ba jo ne mi gere mo se da gbale gbanto me eta eton mi la pode ke santana le dame nono memea e ba ble amegbeto e be kho a check papa wa le si no vi no to le Christo me le eden boa mea enu ka tutu ejo e ye ma o do adomesio c'est la désobéissance et tout mado eye kplo amegbeto jole ma ugbo eye kplo amegbeto jole na jibedi eye kplo amegbeto jole a check papa wa me yes et tout mado kplo amegbeto jole a check papa wa me e la bena ben ko kebe ke Satan va le tameno no memea etone eva bena be inke tie ma ugbo bena on babra chikuse se yodo beno no dua ola no sigbe bena ma un toke nene e nya doji jone e fa e be soru no mi no to le Christo me mana mi exemple simple eles be nyini to mble wona de pepe no kwa gona be ntoro be na mso gare dara fide be gawan bakasi nti wa mso gasi ai gadare no kwa so plene pepe be gawan bakasi nti yo ameneva kenyem lua ameba to no be a e to be na bakasi gawan ti yo be gawan ke be no so gawan no so be plenoa ola nya nu to e o ton so gawan so be plenu bena ya nya nu eto no vilo to le Christo me nuka yo wo ogbe to do to e fia o do to me bu donc o trole amo me popote wa donc ale eden bo me anu ke ntu ejo ni bena Santana ho a check papa ko na mi le mo se be agbale banto tabla ve vo adamia donc no vilo to le Christo me kaka ya kemene amegbeto gbebu a check papa wa Santana ko le sipo a ya megbeto le wafun be to ya ni mauna edokwe ye to ya ji edokwe ye to ya pache de ke kaka ba na egbe wa mi tele po gbonde me won e ma o po be na amegbeto mtele po de be lonota ele ti amegbeto to afide be na de ba to gbova na e no bi lo to le Christo me mana mi exemple de kake ele si be na estroyen jagore jini estroyen wonde ke vim e vim subo wa nonyo no wa nyem le jate gbe o wa mdola hetone ga banya bena enu ke ye wa mnyo donc am hetone nyonwa mtore be ngba oni ereke ngba oni ereke ko nyengba so na ga na ne o nyengba plena endo ne o nyengba na so de nyengba plena endo ne o ero consider gbe nyengba ko ne to na bena ma pleti supermarché da mel ndo me o wa le on patamea le jinye mia enu de kake le jia le ko bena de nyonu ya ne ba de kukuna nyonu ya ne de kukuna ma de ma so be nouveau soke no vino to le Christo do ti anke na le bonyawa amero biara se be na nkenti ye ma ola don Yesu Christo roda ma le den bon me no vino to le Christo me amegbeto ji agone mawu eye ma o hinto na amegbeto gakiba ewom na be na lonno kene mawu do ne amegbeto a edidi poto alo lonno wa ebuo awo lonno wa ba le pepepe ele gba le gbeji gbe gakewa kengbe amegbeto la tro holonno wa e ke la so ne a check papa wa amegbeto do la ovosa ero la kuku de debe vosa eye vosa wa mea eye ko mi atogbe o leji oye o so na koklo so ina fie o so na gbo so ina fie eyin so ina fie be o leji nu pata no ya so de kuku yo so le won pata keke ga ke ware ehun tongbe a mute le klom nya mentio le ya me e ma o pe na de ye nto ya va de amegbeto ne amegbeto ba tro gbo va ibo
gamade ne ache pakpa wa ke no amebeto sisande ne ba kwate tron no esike no vi no to le Kristo me ache pakpa wa ma oji bi aso na miade yenti be so be va le Yesu Kristo be no no meme eye nto ba ko be hunde anyigba gamade ne mio ke ele di be ada mi te ko edisi ade benade minatro bova maume minatro bova agbitome wa o kwa de vi o tombe akele bonya ya okela ogbe o so wa ko so ni substance o drogo gbe ki o to fi aha o to fi mi so aha si to fi mi le jagba gba kaka ba no vi no to le Kristo me mi mu le gbogbo de mi o parce que benko enu de ko le manke mi secret ni benko enu ke le manke mi wa de eyenyi amegbito nyinyi maume maobe atek papa ke be so do miamia connexion kudo mawo wa de eye le manke mi eye na amegbeto la ke nu egbe abenade be amegbeto le connaît divinité amegbeto le connaît mawo mi le kwa no vi no to le Kristo me enya su bom le asinyo wa nyere kan na gbona mi akwe benade enu antor peta ke me le je akpo ni Yesu yenchiade mine trop bova Yesu bo mine khode Yesu di se bibla bo benade move bene ya drop on mio ma ondo Yesu roda benade baba drop on mio jake wa de baba demi to Yesu aji ne mi kho Yesu di siare milanya benade comparaison luluyo et nous luluyo ke mile gbo benade et whisky de dona di juenami amele be hadi to ade ke dona di juenami milanya benade mi popo di jo nyame lupo ma popo de me ba cede sikemene mi la kpɔ gbɔ ɖe me le Yesu me o Yesu ni gbɔ ɖe me kpatakpata mi ne xɔ Yesu ne mi akpɔ gbɔ ɖe me mawo ne yra mi amen.